Oke, Om Swastiastu. Rahajang wengi semeton sareng sami ya durung wonten sami bergabung. Sambil nyantos semeton sami bergabung. Ngiring sami durung bergabung. Dursang rauhin, dursan tampek-tampekin. Sane kantun ring margi. Renang bos nonton live ya. Sedurung ngocen cerpen puniki kekawitin niki wantah episode terakhir saking seri napi wasani saking pembacaan cerpen seni kuasanya oleh semeton pencinta, penulis, pembaca dan penggemar sastra Bali modern. Niki wantah maca cerpen sane kaping 100, maca cerpen keroyokan sareng 55 diri, 55 orang pembaca baik cerpen maupun puisi. Ini sebagai perayaan pembacaan 100, pembacaan yang ke-100, edisi yang ke-100 maca cerpen Bali online. Selain itu pembacaan ini juga didedikasikan untuk memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia yang jatuh besok tanggal 17 Agustus. Sekarang 16 Agustus kita merayakan hari ini. Semoga dengan niki semangat kemerdekaan tetap tumbuh ring semeton, ring kayun, ring hati, ring jiwa, ring raga, tetap semangat. Ya destun wonten Bayu Agung COVID-19 ngiring semangat. Nah, ring dinane seni makin, ring wong ini seni makin titiang pacang wacan cerpen sani memurdo museum. Niki cerpen fenomenal wonten ring pupulan begal kekawian Ideka Rakukusumo. Cerpen museum niki nyeritayan indik museum sani nyeleneh, museum yang aneh. Sapunapi ceritanya mali bos tiringan. Nah, sedurungnya tiang atrans semua ping banget majeng ring semeton serang kami. Sani sampung memiliki acara puniki 55 orang. Karena sangkaning semeton serang kami acara puniki prosedur pelaksanaan punika talor majeng ring komunitas miwah semeton jangan sani ikut berpartisipasi termasuk media yang mau memuat rilis dari pembacaan cerpen ini. Terima kasih juga. Oke, mangga nonton akeh moderator. Ya destun nonton akeh sing nonton minat tabrakan iki dibanding akeh sing ngwacen jam membarengan jam nanti sareng tiang. Gitu tiang kawitan manten cerpen sane memuda museum. Museum oleh Ideka Rakukusumo. Hawak tiang ni makukud mategur melalung sig tiang benderani di arep museum tiang nyabran angin yang sir-sir tatu awakim kejang ngebet pedih tan kadi sing sida ban tiang nana sayan petang gumine sayan dingin damuhe sayan balas ngeritis satunggal kripisan damu kebetan tatun awak tiangi nyangetan pedehna mesti nyangetan. Buko undukang widi ngedas lemah, damu hesun ngeripis. Ampahan angin ngendukang sakewalem. Pedih tatu nih nu ngerjang awak, kebet-kebet nu sangat. Tamat Fakultas Sastra jurusan Arkeologi tiang dot ngai museum. Sakewalu panglen. Apang sing patuh tekenane subuado. Cutet museum ane pinih soleho. Tongosna sing di kota utawi di senrurungnya gede nanging di sungai di arepna di sampingna di durena sing ada wewangunan cik pokokna embang mimi miwa bapan tiangi demen dugas tiang orahang lakar ngai museum tur nyanggupin lakar meanin aku dojen lahang lakar beanino alih mal tongos melah yang suboman orahin bapulan mimi bapan tiangi ngorahin saat pesan dingah tabus tawasna sing kanti 2 minggu
Tunggu silakan nyujukang museum subuh bakat. Tur subuh gelahang. Sing ganti 6 bulan bangunan museumnya subuh menjujuk. Duga sentot yang merasa petang lemah ulungin bulan. Apa nak resmi museumnya loh? Meme mewah bapan tiangnya metakon duga sim laspas. Tiang sing nyautin. Agat imeme lan ibapo sing nyesed. Diastun subuh melali ke museum di Sejebagum ini, tonden masih kekenah. Apang sing bunga, tiang nakonin teken timpal tiangi. Teket jumahna, tiang orang tujuan tiangi. Gaya museum bulan celak gen. Kenten timpal tiangi ngerawas di sebani makelo mendep. Sing empet buangnya ini. Sambilan kedek tiang mesaut. Kantenan tiangi mendep aksep. Lantas, magbagang apo awanan iya ngorain ngai museum bulun celak. Jani, liunan anak lo, ajak anak ketimbang anak muani. Makelo-kelo, sing bungan anaknya muani lakat punah. Nah, mako cihno ada anak muani, bulun celak na pupulang tergaenang museum. Sing merasa ras tiang ceplos. Yen awakna onisin museum, ken. Yen awakna tongosna kuangan. Yen teken ento, awakna ni sebuah merupa bangke, lakar engel berek. Kantenan tiangnya mendep aja bos. Suut munjal angkihan, buin yang ras. Bulun celak anaknya muani sing liu ngonyang tongos. Buino sekayang-kayang sing berak sing merasu buen bibit tiang ini pelosang raos mengkengken cara mejang aluh tuh saut kantenan tiangnya wadan toples tempelin kertas tulisin ada naning lahang cara ngalih ide mila cangpo yang dia nyai sing juari ngideh cangjeng ngidihang sake walo ngerawas amun itu nyelap yang mendep sake walo ken kandenan tiange ngosohang linjongnya si dogol kenawan sambil hang makenyem sebeng kandenan tiange jelek dugas tiang orang lakar makenah malu sambil makenyem buin yang rawas jadi makenah sake walo do makelo. Museum belum celak. Karena untuk memunyi di kenah tiang. Sing bidang ilangan. Kanti 2 minggu, nu masih memunyi. Nginjek 3 minggu, mare nyak metek tegan. Sake walo, payu tekan buong na ngai museum belum celak, nimbal makulekan di kenah tiang. Apang sing pengang, tiang nelpon kantenan tiang nelenan. Ada sun telepon tiang, diapin marun ninggal ras tiang kedek ngerikik. Mekejang cumpu tekan tiang museum belum celak. Mekejang nyambat pikenoh arkeologi ini melah pesan. Buino museumnya ini museum pineh soleh di Gumine. Tersido. Ada anes nyaman padu. Gitu kantenan tiang mekejang raos tonde ini mekejang telepon tiang. Mel tiang nelpon lah dosen tiangnya. Kewalo jejah dani bendu lantas matbat aji raos sepet tur morbor kuping tiang. Dan punya pejang tiang. Lantas ke ampike. Ditubuhin tiang makenah. Yang bunga singlah museum anu pinih soleho. Buino pocol ngai wewangunan amun untuk gedana. Yang payuang ngalah museum anu pinih soleho. Sake wahlo sing yang ranang kengkenah. Apang sing pengen makenah. Tiang buin nelpon kanten ane lenan. Suut kedang ngerikik, iya metakon. Seken kenanya ini ngai museum gitu. Yang seken jalanin. Yang nu kedo-kedo indayangin malu. Merasa ken-ken bunga. Indayangin malu. Sajan sing ada pelihna indayangin. Lantas gegesan tiang nelpon kandenan tiange ane ngorahin ngai museum bulu celak.
Sakewalo, iya sing ada Jumah. Mbokna ning ngampi. Setonen mejang telepon iem takon. Wenten besen? Wenten. Nikang ringin pun museumnya durus. Ngawet benjang, rarisa ngererah isenna. Wenten malih? Ten. 6 bulan galahin jalan. Isen museum tiangi, saya miliunan. Lenan teken ngabu bulan celak di kapahe, kantenan tiangi ada toris. Tiang tinggalin tiang, torisi anggut-anggut ningahang raosnya. Atiban liwat, mimilan papan tiangi nadak sarung takon. Apus nih lo museumnya? Tiang makaplegan. Apang tusing kasih nanggah tuaro-tuaro. Tiang mesaut bog-bog. Tonen ni siapa apa? Angget ini mewah bapak sing ngesed. Duga sento, tiang merasa lep oleh bungut buaya. Ane sebuah nyaplok kelapakan batas tiang. Duang tiban galahin jalan. Isen museumnya nyasan ngeliunan. Torise masih sayang ngeliunang teko. Duga senegak diarep museumnya iseng tiang metakon teken kantenan tiang. Sing kekenah banu. Kena nyai ngemelang bungut ngidih bulan celak. Kan kena kemo animal. Arah nyai sing nawang pongah juari canggih yang milih-milihan teken nak muani. Sing kerasa. Telung tiban galahi menjalan. Isin museum tiangi suboli ugati. Kanten tiangi ngorahin apang tiang nginepin. Yang sing nginepin nyai sing bungan isena ada nak memaling. Nyen anaknya memaling bulan celak. Tiang metakon sarwi kedek. Nyenawang, kewah ngitungin gumina jani. Jang nyak nginepin. Nanging sing bani kedidi. Jang marengin. Bani pulas gitu. Apa takutin. Di museum, kanti lemah. Pulas tiangi lan pulas kantenan tiangi lelep gati. Buin 2 mingguna. Ajak kantenan tiangi. Buin tiangi nep di museum. Jam siu petang. Kandangan tiangi ngorahang ke koto, meli amik-amikan. Apa ngada dar sambil ngedur. Seperti larnet tiang gulak-gulik di dur karpete, sinambi macam majalah. Sedang demeno macet tiang ningah ada anak masuriak. Nang tiang sing rungwang, anaknya masuriak sayan pak. Tiang sing masing rungwang, tiang ada beras bangun. Sawir hade munyin kaca museumnya belah sabat. Tiang kesiap. Karena munyin kori museumnya bah mengedebuak sangat gati. Sepanan yang jagin. Yen uli dijo kadang tekana. Penyatusan anak muani pegeruduk mecelep. Isin museumnya sambah hangu. Munyin toples ulung lan suriake saling timbalin. Tiang kememegang. Bengong. Engsap teken awak. Setonen tiang inget. Tiang ngerenyengo. Bajunya bes-beso. Cawat tiangnya masih bes-beso. Disubani melalung. Tiang oroso. Sambil menjadengan mekejang suryak-suryak. Sarwi neres awak tiangi. Teken diarat museumnya. Awak tiangi deket tango sik tiang benderane. Lantas. Maka ukut tegulu. Sing kita mekejang ngigal ngiderin. Suryak-suryak. Med melaksana kita selegenti ngecuhin. Sarwinya batang obor. Kerab museum ane melakar jambengan. Anak imuani ini menjujuk diarap tiangi. Kemalu duang tindakan. Ngemenekang limo. Anak ini pesuryak menep. Iderani sarang sami. Kita iya ngerawas. Museum sana nyemerin jagat Bali ini sampun pun. Sani nuenang sampun metegul. Sapun apiangi pun. Mekalukan dengan tiang pesaute. Bangkang. Tampak. Recah. Guling. Anggu bitutu. Pandang. Tamus. Tunjel. Katuk. Sampunang. Anaknya muanin tong raos. Bayang ipun pedewekannya driki. Ngiring mantuk. Ngiring. Gitu. Pesuryak rame-rame. Nadak sarut tiang kiatan sipi. Sing merasa. Tiang pulas di pajujukan. Marulakar ngipi. Ada anak ngoyak awak tiang. Dugas peninggalan tiangnya kedat melah. Ngenah kandenan tiangnya menjujuk. Tengan depo. Uli tongos tiangnya metegul. Pedih tatune buen ngerejeng awak tiang. Sakewana tanang tiang. Kijo nyai. Cek meceplos petakuan kita uli bibih tiang. Kandangan tiang nyautin aji kedek nyengahin.
Getihe menek polone. Basang tianging ruwet perjani insap teken sakit diawake. Kemudian ketek sing merasa tiang nengkik. Ngorahin anaknya muani ini penduduk bibi itu kemai. Sud nyautin bahan pesawat kita iya kedek ngakak. Kemudian nyai ngorahin. Keng-keng sejatinya kena nyai nih. Ngaco tiang nengkik bahan gedege sing hidang nana. Kena canggih. Iya mesawat sambil makenyem nyengahin. Ngewalasan sakit hati. Ngewalasan sakit hati. Sakit hati apa? Taencang nyakitin nyai. Kantenan tiang sing saut. Suud nungingin iya nyajak tur ngecuhin muan tiang. Lantas bangras ngeros. Meme papan cange ngantung awak dibui ulian hakime ngukum da setiban. Duaning kedalih ngelah don ganjat lung tas gede. Sujaten. Aning lah donen pesing len timpalna aning walasan sakit hati. Sawireh bapana tumpah teken kakin cange dugas masan PK ini. Can nawang. Memen bapan cange nawang timpalan laksana gitu. Timpalan utus anak kebui. Utusannya ento nekedang teken meme bapan cange. Meme bapan cange lantas ngorahin cang. Mendep aki Japan. Sarwi nuding buet iyo ngeraos kaguh nanu bangras. Nyai nu inget. Sesai cang ngorahin. Lakar ngwalasan sakit hati buen pidan jaman selah. Sangkanya ngwalasan sakit hati teken cang. Hakim maning hukum meme bapan cangi nanang nyai ni. Sud ngeraos gitu. Kantenan tiangi ngecuhin awak tiangi maka ukut. Med ngecuhin iyo nempelek lan nyepak tiang. Med nempelek awak nyepak iyo ngereges awak tiangi maka ukut. Tiang ngelur maduhan ban sakit sing hidang nanang. Iyo kedek ngakak. Alapura 2004-2010. Nggih wantah assalamualaikum. Cerpen utawi satu cutet utawi satu cendet sane wajan tiang memurdo museum. Museum niki wantah kekawian Ideka Rakukusumo pisan Deka Rakukusumo ngawi saking sane menang makin ring Karangasem. Niki judul bukunya nih Begal. Presido kewacan niriki. Wantah sapunika sedurung kita untatin kita lagi materi gede. Wenten sani lagi aturan yang majang semetuan sareng sami sani sampun mensupport acara puniki saking ngawit ring tanggal 14 April 2020 sani 14 tapi 17 ngiti lali 17 April 2020 sani sampun tang antos mangkin sampun edisi 100 lan niki wantah edisi apa muntak semeton kita sani nonton presido cacut yang siki kalih sani sampun mensukseskan acara puniki sani sampun sareng ya diastun nonton boleh napi-napi ya diastun lasang kuota live ring Facebook tawiring Instagram itu yang aturan sukses mau peng banget. Acara puniki tujuanan nonton jetios sumanganane sastra Bali modern puniki utamanya ne cerpen miwah puisi sani kewacan ring diane mangkin prasidong rimak ring sementone sani lianan karena sani mangkin nempi wasana nonton arang pisan sani nguacan karya sastra Bali modern yang mana titiang sastra Bali modern kantun kalah dengan sastra Bali purwo mina kadi cerita satu Bali guritan pupun miwasan elianan. Nah demanak jo untuk acara puniki presido memasyarakatkan utawi memperkenalkan sastra Bali modern ring masyarakat ring wargine utawi ring keramine sami. Mangdo saya nakeh pemilet, mang saya nakeh penguacan, mang saya nakeh serang-serang nyurat, mangdo saya nakeh serang-serang budoh, serang-serang nyurat. Yang sampun akeh
Pacang becik penadasnya nih, sastra Bali ini pacang limba, pengawi ini pacang seneng, dua ning wenten seneng wacan kawin kanyani. Niki malih tujuannya malih siki dua ning mace cerpen puniki kelaksanaan mace cerpen puniki dua ning selama niki sang pengawi mekawian kemanten lan nenten akeh saning wacan kawan-kawan nyani dimaragi sangkaning wenten acara puniki pengawi sani kewacan nyansan jemet mekawian nenten cututan tiang aturang suksemo majang ring semeton serang sami sani sampun ngemilten acara puniki dumadak presidok cunduk ring acara sani lianan sani jagi rauh dumadak malih wenten acara tiasan sani pada segadi puniki gitu dumadak je wenten malih ngiring sareng-sareng jantosan ngiring sareng-sareng support dukung lan nggih kenten pun nabi bare nggih sedurung teng tatin malih kita orang semua ring komunitas anu sampun mendukung wonten Suara Saking Bali wonten Bang Sastra Komala Pustaka Ekspresi kemudian Sanggar Bulat Wangi Sanggar Kata punika taler wonten tatkala.co wonten prodi sastra prodi pendidikan bahasa Bali ring stah Pukuturan jurusan sastra miwa bahasa Bali Universitas Udayana dan pada semeton sampun militer wonten mahasiswa wonten pengawi punika taler majane pengawi sane kawan-kawannya kewacan nggih wonten asa punika yang sampun lali melancaran utawi jalan-jalan utawi menengok-nengok situs www.suarasakingbali.com jadi wonten akeh kekawian wonten cerpen puisi satu bersambung terus liris esai miwah sani lianan sani presida kewacan ring website punika taler makin Suara Saking Bali majalah elektronik sampun ngantos edisi 46 malih bos jagi terbit edisi 46 jangan rasang dua ning niki agak ngaret nggih suksemo majeng ning semeton jeung sami mangling tun akeh tiang materatur suksemo untatin tiang para Santi Om Santi Om nggih suksemo